honkomo biom na sa radio kwa me ahe na atena se meka ne say ya na mekai we say ya Adom achede aka che no free eba Adom achede grace gifts ene de no di free Adom achede ebreye kwa me mache me jozo ni aba na mpomboko de da ma me ho pa me on ene ma menye confession se me hia bema na opegana we ko me hwa from your shirt to your trousers to your slipper. Absolutely. Everything is probably made in Ghana. That's right. Yeah. Thank you so much. Thank you for sharing what you do. That's it. And a grace gift today na mode some here. All right. Yenda ahwefo nyina se on say ye be fidi su bia say de bia ka no. Grace gift ye bomodin bia say ye betwe amanfo adwen asi ye bibidro so. Na afi so no ya hye omanfo nyina nkran aka kire won say ayare sapapapa no. Ne fapem no fira bidrum ene baye eji amanfo emfa won ho ento abidro so Dr. Grace Buadu say owehye African leaders nyina special AUD enchi asoro nkwa oto amane won ene nkomo ayedi ne ye nkomo tiawa usually amanfo bi no yenom ayetai efo trotro yenom ayetai edidwa kwan so ne mefanse ye dwam ni ade no amanfo eto nuru bi okwan ho a won botai me metitiru ne se ye no madu ebe ma yesisi mu amaman ne ade ade asemi no abohwe wotina trotro mu ana kwabra na bejem price asumdwe nkan wo ye be ma wuntumi enya agbrompa edure no anso de afra nsuo no wano na asode oba de ne ho no mesi bi sere bu se eh na enwanwa se omutimi ka ma ade ne koye se asa mama ye gina wo nipadua wo sisimu tira ma ntimi mu adwuma ene di sisimu ya wo ne ade nyina eba na there is a little misconception when it comes to sa aspect no eno honkomo ne ye ba bedi okay normal for nipadua no se ebetimi accumulate flames de oba no medical say friend mucus and sputum na usually baby a build up ye lung area to say ya hra ne ho ena na wodwuma so soro nkwa edi eni nipadua nu ba error ade ye ne say ye airways ni nyina ye home mframa nema ehu hia ne ade nyina no sa mucus yi etimi trap it eni nchino in a way of bringing it out no ye bowa ne bia ya tiego nchi enya advisable say obowa obemene when you can flame nearby obemene ni ade you have to bring it out nchi ade e woni padua nu ma ebo abare binom de no ade aya na ehu yie obo ho there is an excessive build up nchi ama ne home kra no aya asem nchi safo no battle condition bi a type no chronic obstructive pulmonary disease which ade it affects the bronchus inchino ebinom FB bronchitis aya na eha amanfo so when people have excess of this wo muni pedua mu a eno so the house ronko eba wono mo a experiences are the obi o asthma na ono nso no ne phlegm we na wo ne nipadua num ne do so ono nso battle with breathing na usually no amanfo nso wo allergy can also experience phlegms na saadi we no da bia meka se enya ade a yebetimi de yensa asi ebo aka se sebio yare mapa so until said the mekan you go and the na ba be chronic ya de a etete no usually no there are certain name bia betimi ayi ofia sa de betimi a get rid of the excessive build up the exception is kakra na wum na ye the ni dwumade de prevent infection trap airborne name na ade no and inchi no obi a e bia ne de no feel say ye too you feel congestion bi ewo na sa tiny bo ma home ya de na de bia na how you do dia affecting the sinuses into ma ono nso nya breathing part ni ye so afọ ni nyina betimi a practice a simple house remedy to say bia ode warm water ne bia ode lemon kakra bi anase ginger kakra bi atum no anonom saa de betimi a get rid of it ontimi mo wa anase bi ha obo wa ontimi mfa flames ne ma to washa one more tight to a draw or drugstore near the obo ha okwa na ebisa okwo se obo wa ebisa se obo wa na oti amaman anase ba ne ade the idea is to let it out but me bota ye de ye si egina sisim no sincerely there isn't enough evidence to prove say ye sisim amaman bi egina ho the except you be jane na ya amaman be ba ne hunu say it is from the lower abdomen the intestines num and the free ba yes egina sisim na me yi amaman man egina mi sisim no enya sa na tinche na ye ba say grace gift ye de ho adesua ebre amanfo say what tight na ka mu a enura de be gina ho boda euro na busua self medication is very serious 7 preduasa
tumi krata be nikita saafo na wode ton wadru bibiro okro begina ho na nsem na wo kana wa wuchi etu nsem media enche na nso wo convince o saje adri na manfo bibire eguso sede no de ye adru sede no de ye sede and onim there is a danger bi manfo bi the capsules bi gina kwan no and nonso no you don't really know the content of it capsules yet bi bi ne de niema ne agum wi ne yakata so enti manfo enche ne nso kokobon nsem ne de bai and enti se usisi mu ye o ya it is a pain usual pain. It can be as a result of say otenase you don't exercise. And I'm say ye nipadua ya kwa ye joint ni nyina no there is a fluid called synovial fluid and no and a reduce friction. When that synovial fluid no e bia e diminish na se bia e kofem kakra you experience friction around your joints be bia do bia na ye oya. Na bidim say na bibi sonko bu ha mo de kire ye. Ene de ende be ma amanfo afre. Na ya kire won rather. Okay. Yes. Then also me yes phlegm ne ho asem I wanted to clear this misconception here ade na wo hono but the usual one ye wo no mo a battle with you know whatever infection in the lung area a result as a result of mucus buildup so for ne di won komo me pa cho ye the number no ebetudwa ade ehia titiru ne se e bia wo hwe ye na ekwan bi so no enema entuto de da enema akwa achew kakra usu ni grace gift ba ye chedru I use na de ada na enya chedru nye da bia na be che ene de ne frɛ ye nkomo bi e ha bia na ye bi apono ene ni nkomo ye kyerɛ wade wo fie ujade ama wankasa wa ye no fie ene ti be number no ebe tudwa ye ya obi ene ye weather ne nso aye sei na manfo bibre no yes experience arthritis or rheumatism in any form but men kan we ba ne sei ya one more at risk one more suffer more one more experience be a friend of rheumatoid arthritis one more de no nipadua nankasa ene the cartilage tissues no ADSA usually obi o sickle cell saafo na sebe yes won ya yarefo me kan say sickle for the basi a wo mo breye but apart from that obi a wutie mi a wo hye socks be ye edu ansan na wapie wa won ye sickle but then whether na yes ya cold and pressure as a result of free barometric pressure abonten ne ade anya react to your joint no enti ya oni ade a wo ti nyina no me pa cho edu ho ebitimi aboawo na weather yin so wo watimi akọ adwuma so kama na wo meka dem na onye bed dem ma ho ma me fa number entudwa ye number sa ididi dwuma 0543 320030 eni di mu a egu TV na se sebio se wani ehuna de na wasote asemo enti a mebo number si 0543 320030 afin so 0244 126 123 0244 126 123 yaso ye mienu ene wo Ghana program yan kan ha ye wo Achimota New Petroleum ye ne Family Life International School ene din hwe animu Kumase nso ofa ka wa Abreport Junction oso ko hwimu a kache meet na driver say onsi wo school junction ohwim school junction ye si wa onifa so ope ho ene edi adwuma yare ama moso ene ma etete obi a numbers no fa ne frɛ ne ene uni nkwa crowd so ye bebo yada senti na yenhwe enanka se nim se Dr. Grace Bodu ono wana chese o kofa by o Grace Gift kofa by sa da no wodi afutu nsem ma yenti yenhwe ma bless you too yada onso ase nyankopon enhrawo Kwame na se number na wodi ama yedo yo wo kwa ka che ma me Grace yenso yeda na se obeche dodo na se location ye fa hen Achimota New Petroleum okay Family Life School ne no ne din hwe mu Kumasenso ne wo hwim school junction osi wo ha obi abeche okay yeda se pass on ne edin komo na se busia Kwame ahen no wo free Grace Gift Herbal na wodi ya betwetwe komo numbers no na egu screen no asero na me sorry na me sorry na makonde na me kai wo se kwasinsia onim se nanso ye bekwa abonten na the People's Forum Media Bro se mi di council ne nyina etualai wo bedwam so wo Adom TV na usia me a ya frɛ me anno chewa ba adwo se wa me mwache